ke hang alam thekala pen lo jenili tum halwa kohora rong tara pen jinthong tok bingle pothara rat pen se pini nangli tum hanang hang lo nang ke hang nang ko alam thekala pen lo non he jon ili tum han la legislative assembly anghoi kithak labang solong ili tuma homostita poridun lok la so posinang ki hangik lo la pen ni le tum bangke mane sonia lam pen lo pini ki hang bangke isi bangke ninga rong alam ta dolo isi bangke ning ko oilam ta dolo ninga rong alam bangke la hen lo ni li tum karbiang long aphan isi legislative assembly asit anghoi nang kiwan pithe ka pot ni li ramrong hangsar pen la langli tum hanta ni li churu par piglo sit isina wan pithek pot bonsi tami ning dukalam bang ke lahen lo je nili tum po ana din pe nili tum ke bukajan ele long se do dun bom lo pe nili tum te bok het son si ladak pen thek dam long pe nili tum ajat akam long se tami te bok het ma si nili tum joy dam ke bonsi ta non nili tum phana bang ke nadak dolamura pen lapu krem kro baguri anda nili tum han bang ke haura ghat ele long si nangpaludun chokpo pusi arjulong la so posi nili tum bang ke pini bang ke ning duk chepak lang lo athema nili tum ladak arad bang ke nili tum ke kiddu karat kajironga arad bang kiddu karat nili tum chongda chotelo pen si nili tum chuklem chodam la so jog nili tum la ana ki hilu ki nang li tum le mathaik da noje transportation pusita nili tum ko ane ki du non bukaja nili tum bangke direct gari longlok po nili tum ani siwet angbong sitame nili tum le rock pen pini hemde nang choi ji pusita on li tum subdivision sitame circle office sitame siluni jan si do mas nili tum bai nona ko ke joidam ke son si thek dam long mosi tami nili tum han non ele longjong se hawra ghat longjong se na par lo pulote nili tum circle office sitame ha phuluni son si nang pon pidet pol ase hala po an kidami bang ke nili tum rat tum bang ke kidu ke sung do pik an hap an bang ke ani sivet leon bonsi da leun pusita nili tum akona chiwo ji phan ke to rado pik an lapen hala dak ake the ke ding tum handa nili tum bang ke chichini dun de pin la nili tum kidu ke sung alam le chi than dun ji pusita non ana bang ke nili tum jo kaching hon richard tok bisar langli tum hanan ta nili tum chini dun at dr numol mumin sar tum handa chini dun na joksi non an kidu ki sung bang langli tum han long chi than dun bom theklo bosi da non nili tum han jong si nanglar pi phaklo bulote nili tum ke ki lu de da rat ki duk de da rat nili tum ko son lo ma mo non ki duk bom ansu se si nili tum duk thu bom po nili tum ke border long si do dun non se tame ki duk sung do pik an la hailam ko son sinili tum halap an pale don thekpo ma na suposi pini bangke na chuning riglo je ili tum local message sir richard tok bi ke hai pen dr numol momin la pen ili tum ching hon tuli ramrong hangsa la leng li tum handa ke chuning riji pur ke la pu hen lo je nili tum non ki do bom ason thak thak si puthot bukajan na homostilong le do dun long zon te pusinili tum chuning ri ponji pusinangli tum hanang hai lo la si sar nangli tum ta election commissioner asar phanang ching ki pidu nigra puthot nili tum han la dak bukajan ele long lem pa do dun long thot ji phanang bor i pik tha athimani li tum hawra ghat an bangki katora do pik an hap anili tum dunike ampa jiro jasemet kat bangke non ke chethe longbong krem kro pen kagojanan la population ang namno bote 9000 ba 10000 la song bang ta menon chichini bang phukwana tumsi circle office methang pata len pata akam he chedam cheklam na pulote isilong logi bang suri siba ka moisi halada office chini chot cheklam na munchot nili te maka siksa ke jasemet klehlo no that injir ke ninjat tenglo chihok lo lason emilena pabat bangela ke pakta chekroi dun dipo bangelo ni tumda chekroi dun lo chihok lo seta jasemer bangke bang soria munita kidu ka kisum jitu ke cheklong ke thek ke rikawi la lupulote apart ani tumke dak border chehoino ongdung dung nanta len patamia di ka vidu piklan lapua hoinang kang doyalam heita dolan lalu pulote nili tumke normal ke ahok ahak ekho nonong ponon ke haura ghat ekho nonong no
la ekho nonong na ni tumhan Kahora ghar mas nang pon de polote nili tum rat bangke dakpen ha no go bypass nam nang po no go bypass ban ha doboka nam po doboka ban sa ko lutu mati ke nili tum bangke Kahora ghat li lelo la lopulote bang phuka na tum si dak dam po la lopulote ansu se nili tum ke papi la pen tum ki sing mangke deji la se pini nang tum media hoy pen ni ke chuni riglan lo jasamet pet dak 26 nong Dwarbaguri education em Richard sir lapen MLA Mumin sir lapen Karbianglong CM Dr. Pudamrong Hang sir alain tumang thom phan ni tum chuning ri padikrim lo ni ri tum hanang lang pite lapen ekho at nong jitu bugajan lang so homesti le ni tum hanang thate anju se dakarat akiduk akisum joy michot bolasi nang ni tum hoi pensi alain ni tum hanta chuning ri lan ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি আপোনালোকক মতা উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হৈছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আমাৰ বোকাজান এলে বৰ্তমান আমি আছোঁ কিন্তু ভৱিষ্যত আমাৰ এলেটো আপোনাৰ হাওৰাঘাট এলেত পৰিব বুলি শুনিছোঁ গতিকে সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কাৰণ কি আমি ইমান নিচেই ওচৰত থকা আমাৰ বোকাজান যেটো আমাৰ অফিস বা আমাৰ সার্কেল অফিস সিলুনজান আমি দুখিয়া বা আমি পরিশ্রম কৰা মানুহ বা আমি কাম কৰা মানুহ হিচাপে আমি ইমান ওচৰ হেতুকে আমি যাব পৰা নাই গতিকে আমাক যদি ফুলনি এতিয়া আমাৰ যেটো এলে ভাগ কৰা হিচাপত ফুলনি আমাৰ সার্কেল অফিস হ'ব তে সার্কেল অফিসত আমি কেনেকুৱা যাব পাৰিম আমাৰ নিচিনা দুখিয়া মানুহ গতিকে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ তুলৰাম ৰহাং ছাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইলেকশ্যন কমিশনাৰ ছাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ যেটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আমাৰ যাতে আপুনি আৰু সংশোধন কৰি আমাক বোকাজান এলেট থাকিবৰ কাৰণে সুবিধাটো প্ৰদান কৰক তাকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰি মানিছোঁ নমস্কাৰ অনুৰোধ সেইটোৱে থাকিল